Kajingelang kutsnem ka People Democratic Front PDF ka baar kalalong menta kasngi hawaing do Dorbal Hall Shillong. Hakane kajingelang layak keren bun telikimat ki bakta e jela bat kumju pan klanya ka parti. Nalor ki nongelam ki balawan na keleng ki donruk saungut kentop yu ba bantai dorling do ba Hamlet Sondoling given Emiliam bat uba Jason Maulong. Nalor ke MDC ke kong Magdalene Maulong ki ba ajeng keren. Habakran sikilat pathai khubor unongelam ka parti ubolong ru menteri sarkar ba bantai dorling do ulakam magajing penyakon ke parti yakani election shiteng semoy na shela kanum kta ka sarkar Meghalaya Democratic Alliance hendrai kanang pen scam katkum kajing ong jong uba bantai dor lada job ke UDP ne ke PDF ne ke BJP kan om kta ai ka sarkar hendrai kan pen scam hi kumjo uba bantai dor ulakam ru baga PDF ka don ya ka ketem ka baklan bah hapo ke shela konstituensi balada kamile kan long kajing ki pajba nong kesan sya kin lej ulaya tu balapan sengauru iki babon teliki mat balale bat sim khia ke PDF hakani ka sarkar kajing ikut ban ya penyang kertong bat ni nakaliang jongi ni da buram ya I let todon bat ngan itu itang kawai ha ka singi bangi don lang ringkat adu ka singi ban pendap ya lej bat kamdon ke nakaliang PDF ka ai cingkran bangi ngin penyang kandidat dai nakaliang jong chief minister ula kular bon kersyante dai nata kada ha bat ikatan nakaliang NPP regi-regi te mumdan kata kajing pun baik kajing pula dai nata kada ngi ha bat penyang baik kandidat akan election. Andri kimat berkongsan khmat kiri ki ai. Kimat na benta bangin kentiu ngi ya ki kun samla ki jongi kaba nakaliang jongi nganong bet nakaliang parti ngila simkhia ngar minister in charge jongka sports ya ka sports policy ngila de wanra kabedai bat ka rap karyang ngila ikran bat ngila persyang kat bala ban kentiu nong rap jongi daga bagi bun ki benta ki bangile ki nong rap ki bun ki jelang ki bangilale ki bun ki exhibition ki bun ki program ki bangilale nong rap nakaliang jong iba Hamlet ru sibun ki ila lek bat sibun ki dang ya keren dang ya persyang mentah ban penurlong ya kejing ang nur kabede buat kemudah isu nakaliang jongi ila keren nak post media ila keren nak post la kusai kom terekam bede buat government entam nakaliang parti ngopi idang bun ki isu bat nreng ngopi ki isu ki ba ta ya ka ribet ke cai bendri ko ki ba PDF kanum kerandin bat kan yai ban tray bat kan yai ban keren apo ke MDA government ada keren syai kini kamdon ki ai ada pong masuk sini lada kajok ke piru ke par kano kajok ke judi piru ke parti ke MDA government ke scam da job ke PDF ru ke scam da job ke BJP ru ke scam nomor bling idon lang hawi ka coalition idon hawi coalition kata ke MDA coalition government ti kamdan kanu kata ke jingi pat ai tambangan itu ipi kumno mangi nakaliang ke PDF ngin no syai ki botas jongi kin lait ki bala debut de ki hajar de ka kendai hajar tam ndre hajar tam no syai kin lait tedai na takadaw bangi haban penyang baik kamla bangin ngin rek sakmalut ni botas jongi bangi iru baga don ke jingkerman bangin ra ya thong kandidat jongi ru platif ngada declare bat kini ke jingkun kre na kamta ka by election kalong ka ba yaj be yaranti bat no ngi pitang kawai bangi shisha baga jingkerman baga PDF kan ra ya thong shela by election rajar ka para iram tang laispa inyo kubun bat menta ma ipat imyang shu yang ipara jongi bat ketu ke boot bank bat ki PDF ki jongi baro ki grassroots now ki long entak bat ke parti bat ma iru imdei shu ibreu berang kemai ila don ringkat lang bat himan jongi rejinga inti bat ngech kam ba ki paj ba ki dong syania ka yeng kesam ki jongi bat nge isha bomdan pat ka kumai pat baga menta ka kenti kinjit no ini ke yeng ke bala persyang ban ai ke jing syakri la khatsan senam khamyo jing job dari menta nga sungu baga shela konstituensi kala de ban pai khmat ban ai lan no sei ini bala persyang na pos ke pot ke yeng kesap